Nĩ Jumatatu ĩngĩ kagita kangĩ gake gakũgwatanĩra na uga mũtegeri wa Wiru TV kĩrĩ mũbango jwa ũgima nĩ ũtonga ntukĩa na rwaro rwetũ nĩ rwegie kũmenyera kanyua gaku gũtigĩra ũrĩ na ũgima bwega bwa maigo na gĩtũngũ oral hygiene. Anko watu geni kirero rero antuke na ro nimbitagwa antinyari kinyu antininka turi na mutaramu wa maigo kuma sibitari ya Maua Methodist hatukethia turedi tore yawe na uria thithagia kiri sibitari je karibu sana daktari bwega nuntu bakona kanya kuja kwarana na bautu ntuke na arua turedi tore yaku na ngugira witaga. Asanti mutageri wetu karibu but thank you mbitawa Festus Muchena mbitaga ngoge na Maua Methodist dental clinic. Kwa atageri betu bwi karibu kirwaria rwetu rwa narwa. Dental clinic kugatena dental clinic ya maigo arantu beza bakategero maigo zao bakathondekwa na yakethiro yesawa. Aya rorero antukana na daktari ni oral hygiene kana kwithira tuimenyera kanyua getu kenda gutigira maigo je sawa. Mbuga ndira tukuga oral hygiene turi maanisha ndio yongo. Oral hygiene ke mwiri jwa muntu tutienda gukara bwega na batu twinde nonto kanywa mono iko kategairwo mono twenda antu betu bakara bwega ko ke oral hygiene ni kwithikua kanywa gaku kethiro katheri na katina mirimo ira yomba gutonyera maigo na ngamu na bira bithiurungirite maigo ko mantu za maingi yara tugitaga na bira turizaga ibia bika affect maigo ibu onto twenda tegeri betu beza tubacheki Methodist nikenda torweria nanga ngamuchio na maigo yo ya ta affected kutwika eothieo emaiyo ugima bobo maigo gutaomba ku interfere with na bira tukuria kana infection. Aya ndira tukuga kuthera kwa maigo kana oral hygiene turarire mantu ja gukira maigo ake nonto antu baba ingi ndira wagweta kuthera gwa kanyua ntothuganagia mbuga ni gukira maigo ake mbuga no twanjiria oral hygiene te gukira ake na te bira tukuria ake kinya mumenyerere izuro kamenyera maigo zaku gukira ake gutetuma withiro wina oral hygiene no mwanko thingatire steps cia gukira maigo na check ups cia maigo no mwanko visit clinic ya maigo Maua Methodist at least zere mwaka for check up no to kwi mathina yaro to bakwa na wewenga no mwanka yatego ni ataramu betu ba maigo no to tu ya timu ni Maua Methodist nikenda thine tumbo meona mapema ainge merigirera tukaraga na ora turedi ni affect nya oral hygiene yetu nonto nwithagira most of the cultural practices ora muntu akurite eri gukira maigo igutaga ita lakini weza kibatu twakuonia umuhimu wa kuria ukikira maigo nonto kanywa ikachangia bunene health mwiri waku nonto bionde bira tukuria biekirukira kanyo getu ko kanyo getu gakethera katisa wa kinya bira tuguteki bitethera biesawa. Daktari bitikire twanjiria na gwa gukira maigo nonto antu baba ingi tukira maigo ende tukitha tutigukira maigo ra kubatere. Number 1 muntu abatera kuthwa gikira maigo atia ajangana ntuko kwegita ringana na gukira atia kenda tuga ija kiribwega most ke gukira maigo obati pombere twanjire ki brushing to the brush yakuite bati kuria more than 3 months iga kara 3 months obati kuchinjia ukazukienge gikukira maigo muntu atikira maigo na force maigo ya masaja waumite ngamu na wititie ugakira pore pore na exact time iro bati kutumira kenda igithiro yesawa 2 minutes anything below that utakira maigo yaku bwega na era gukira na force tukuda tikuthambia no gutraumatize igo mapema uno bati kuthingatira instructions kwatika kuma ngamu ne no kumasanje wititie na toothbrush kwatika utekuhinja the ngamu na uteko affect the other parts of the tooth kuno mwanka uthingatire na bonge kwithagira itugukira iguru lakini katika maigo tutigukira kwina kintu twita interdento katika maigo
karorigi katumega ketawa dental floss iko katusaidia kutabia kuria katikati ka maigo na kini baba ingi withagira betumira toothpick kagitaga kaingi ne traumatize the gum watu kangam ni affectirwe ikagia pain watu kuona kiuma rimwe damu ingi ore kukara ikagia maira kou kuthambia ikuthambia no mwanga tuthikatire instructions ya kuthambia na wethiro wikulo no ura tukuonerie no wize twagutana kiriniki twa Maua Methodist ukomba kurekebisha na ari aulikairi kubotukira maigo ende tukorerwe gukira rume no arire bo kou ukira kanywa ibotukua horo meya kanywa kombe rurume maigo ngam no mwanga chithiro itherie othiria gukira maigo no mwanga okire rurume rwaku bwega ndike no tukanywa ikethera kausting bacteria mono ukarea gukira rurume utingi oragita no mwanga okire maigo no okire rurume kenda withira ugisawa aya antu babengi tuthara tukirigara bati gukira maigo njang'ana na imbiji kutha kwina debate kana antu babengi bakiurio bati gukira maigo okiroryo kana after ware irio ubati gukira maigo mbere ora kana after ora nembije ko bauga trasmokire ogoro recommended neta ora tumba ko recommend kiri atageri beto gukira maigo ubati gukira maigo othiria kuria nonto umami orinde ukiri wokira okira mbere onyo breakfast uteki oragita nonto ubati go take breakfast ugakira maigo kenda your breath na even your mouth is right clean na pia ugoro mbere o mama no bati gukira maigo kenda o reduce bia korabira bia kanyo nonto igwatana na matabi ya create kintu twita plague bacteria rega stick maigo ne ikanjire kuleta kuora kwa maigo kwa at least if possible zaidi na ora kaumba za thatu is recommended kwa mtu natukiragia nonto bongo echietu tutumba gwita ya thatu nonto muthenya twingugine lakini barabona ataimaga gitagwa ke na kira maita ja thatu atwaririe ndawe gukira maigo ndawe gukira maigo mtu mbuga batere kwithirwa agitegera ina mbindire okugura ira yombikia kwithirwa agigutethia na kithira kwi into mbuga bwitikirite biombo utumika na aja ujunja kwi bombo na abatumira activated chako ira yomba kwithirwa agitethia mostly ndawe maigo recommenda kuringana na maigo zaku utumba gwita wona oronge na gutumira activated chako na gwanziria gutumira no mwanka with the dentist na weza Maua Methodist tukubwithira examination tukwelekezera umba gutumira kugo ndawa ni githairo ina mobatu zazo na kwina era common ira kila mtu anaweza tumia aomba gutumira kwa ndawa era tumba gutumira twithe ira ina fluoride content kenda fluoride ire tetheria ku protect maigo zetu kwa hiyo tutibati gutumira ndawa au kwina ira si recommended no chione supermarket ile brand ile kirukitwe kwa hiyo ndawa yonde tumba kuweza nao tumba gukira nio maigo ko angikora toothpaste mbakikisha ne andiki with fluoride kana ina fluoride ndene ina fluoride content na wethero kwikahisho kuona maigone yaku ibwega wiye tugucheki nikenda tukwa device ire ngi umba gutumira no nto ndawa ina instructions yayo daktari kwe mtukira maigo jawe bwega ma na thingataira manso jonze lakini akunura kanyo kaigua bado kwina karufu antijekera kwina mirimo muntu omba kwithirwa enio mugabatere gwita gutegwa cibitari muntu akethirwa na gukira bwega na gwatwika maigo zake na kuigua harufu bombere no bati kuiza kliniki yetu twagutegera nonto bombere no ithagira muntu na murimo yo angam na atikumenya wariona akawa ikawainda either ikintu arumire either nyure kintu kina mwanki au ikike mwafekti kou kuigua harufu kanywa ni umanagia na thine engam bonge no ithagira muntu amami na kungorota mono kinya kungorota kuria igutuma mataja kaniga kanywa kakanyara kumba bacteria igakura kanywa ko muntu ura ukira gwatwika na kuigua harufu ira na thambia thaire
kagita kangi ukethira eti kuthira na ingi ukethira mtu amenyereti kumama na mugongo ira tukwira torweria ndento tona isawa utebi kureta that harufu kwina ira twita acid reflux yani gwite kwa acid kuma kingu bara bamenyerete kumama na mugongo gwo mtu era wa mame na rutere kugwethero ina acid reflux tukona maigo yesawa na cia maigo cie sawa atukurifa ki physician kenda check the other side of ketha kwina acid reflux ku eu ya thatu ya changia kureta harufu imbi muromoni Mutegere oru TV kana no withiro kiarani na bautu kurukira 23578 ijire ithato ithano mugwanja inyanya kurukitore live kukurukira mutandao wa Facebook na kinya YouTube ugeta kuraja nitucokerete na rwari ruru nyume kagitagate kuraja Eje ni Wero TV. Ladies, gentlemen, in front of you is Mwembeni Sibio. Here to present. Ungua bana tunakula miraa. Toke uende huko bana, tukule miraa yetu. Reggae Mania. Naki mbweka. Kwani hamjui form ni reggae na miraa? Ndani ya Reggae Mania. Ladies and gentlemen, karibuni na mambo ya Reggae Mania. Luareni tukwendo kabisa every Monday to Friday. Na mama kadha inyachadha with one and only mtu local captain Goritha Patton. Saidi Jitushan Tam. Pandi Jack mpaka sana juu alama. Reggae, Aveve, Azoze. Muziki bila jasho ndugu yangu. Kakushika mtu wangu. Kakubebeshe kaupeleka na Riang. Paka tenji alama every Monday to Friday. Reggae na Aveve mpaka kila ndugu yangu. Boom. Reggae music to the wall. Listen. This is Reggae music. Just send them, just send them, just send them, just send them. Just send them, just send them, just send them, just send them. Reggae Mania kumalai mwe mwankala inyachiotuku ndeni ya Wero FM 96.4. Nuiti Wero TV na Wero FM isyo station ile itongere terero apa Eastern nontoba ogwe ituwikumiria kwithiro turi na mashabiki nkurukia 50% ya barabonaga Wero TV na kuthikira Wero FM 96.4 kuringana na motwiri jara yetagwa acha ni onja yongwa are ukatumiria biashara yaku na wona matunda kinyawe ugakena aja Wero utikenge iugwake turingire kukurukira 0707 065 kana utume email kere commercials@werotv.co.ke. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake. Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
Mutindi yana kamusere. Inyaju tuenaju Juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Amona ntatu iria ciejete themo nusu. Garato kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Mkuchani oko kozerwa gatigati ka MC Bambunge ya Tharakani thigo kioneka mibango ya kuingatanyaga marengo ta mutongeria wa baria baingi. Akari Gembe South Korota CS Eric Mugaba kiugane akubatunya roji rwa muro jwa ura. DJ Nyaga Muisiraeli kuewa gete kia minista wa barabara kirimo garuru kujanga bananjo ke thirikari-ini yawe. Tukuatanira nato tikiri wa kwetambia. Itanagira kiriara. Tukunega community kyo. Njuri nteke kurekeria kithaka kia baibario kiri mwingi. Themo nusu ne nteto nkuruki na oni Maureen Kinya. Grace Park Medical Hospital ni sibitari ire tongeretie kiri wajani bo tungata bogima bwa mwiri na ire na uteabwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa bwina njira ibatere mochiari yakoya mami yakoya akuthari mwana. How does she benefit? Kanani uteithio buri kwa kawa? Mwekorojo ejire na maybe rwakai kana tina rwakai na expectations tiawe ugamba ithana kamba intuko na ketho ndikwe kwa mwana. Lucky enough in our facility we have Monday to Friday where we have gyna clinics. Tell us about Mantuyegie test chenu na ithimi, you know. Okay. Hakuna kipimo takuja Grace Park ukose. Even if we are outsourcing that lab test to Nairobi or maybe to South Africa kwa bila bita Mwankano, you are under us. Tote kwiranga itoka gitirwe na. Kenda kumenya mantu nkuruki iguru ria Grace Park Medical Hospital motungata yayo na mirimo ira erigitaga gwatanira Phineas Imana ntuko shonde cia Jumatano bari na ataramu kuma Grace Park Medical Hospital kwambia thejire na ndeka 50 munka theto ndeka 20 utuku aja ndene ya Wero TV rumuri rwa Amiru. Grace Park, your health our priority. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Kamu nene? Nenda kamu nene? Yes, nando kwenye ndugu bana. Karibu kiti. Hotel nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe turonkale ona ndeze. Mbie mwende. Maro mwenye chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Dia daburu mwenkima ya Layer Premium na chapati na muruiko meruka chiongwa cha mutujwa Layer with flour. Ini kaya.
menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buru na mutujo nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Eje ni Wero TV. Tuguchokera mutegero Wero TV bwega nuntu bagwitana mbere kurumira rwaria ru rwantukana turi arire mantu jegie kumenyera kanyua gaku gutigira uri na ugima bwega bo maigo rikana uketha wina kiuria 23578 ni namba yetu ya SMS. Atwaririe gutara kira ukuria kana irio biria na kira kunywa kira gwikira kanyua ni irio bire ku bimba go support oral health kana oral hygiene na imbitumba kuthatukiriza ikathukia oral hygiene ke kubwithia oral hygiene itobati kuthora tukiriza into bibia zamani sana ta cassava yams into view non to ibisaidia even wakati unakata inasaidia ni tethagiria kurita rokoma izoni na into bibia na chukari muno tutibati ubiria muno na kinya twarea kwatuika ukuremwa iko via void oria tumira rwiro rwingi nikenda iniye sukari ira maigone itikarete thina maigone nonto gikora bingi bitu kuria junk food bitu kugura oreo bimwe bina sukari bingi ibitabi ka stick maizone bikanjiria kureta kora kwa maigo ko ukibia kuria tubati kutha tu select tukarebi kuria bina sukari mono haya imbije ntukuji kuri na njira inyinge mono cia kwithirwa antu bakigeria mbuga ketheri ikwerekania maigo kana kithawi na thine maigo imbona antu bagikirwa braces kwa bangi bagwikirwa veneers kwa bangi bagwikirwa liners mantu ja maingi mutabatera kumenyera atia kanywa kaendere na into jabiu kenda nande gatanunke kana atwika atumbo karania na antu bangi ke muntu abwithirwo braces kana veneers kwi murachiura tugire intendento okay ugikirwa braces nonera gworo kathambagia na ke braces kwina appointment ile kwina yara daktari akwa yara ugachoka kuna etaga kuthambia kairi nya wako ni oroka thambagia na arafu noeresa watinto biondo gatike like tumbako inaribu because estin ikareta hatha problems kuno eresa wabira ubati gutumira na birote badi gutumira kagita kawena we are on treatment ya braces binge veneers noeresa wabinto birote take like halko kwa gita fulani ketho no kwenda maigo yaku yendelea kwithiro ye white aya atwaririe lifestyle ya mansezo mbakutho ja kithukia oral health tuge for example kire antu barabomba kwithiro bakinywa thigara na nazimbije antu basaga muno mira ntije kethera recommendation yeku ikuthambia oftenly na atia kana igutigana nayo after all ke bora tomba ko recommend non to mtu amenyere gintu ko mwira areke nyayo murigo bera to van device ko visit clinic yetu mawa methodist treat zere mwaka non to baba ingi bare mago kuiza clinic baba ingi withaira mtu ezita ithakiro magwa ko itwira mtu at least akeza zere mwaka tomba gumusaidia arakomba kuthira kwina issue ke baba unya tumbako nireta stains maigone non tobwa those content ile sieke tumbako na nireta madhara yange ya horo cancer kwa ukinyoka omba kwa kurekana nio itakuwa mzuri kwa uke gutumira biu no monka wiza clinic yetu twagucheki ni twagwa device aya atu chokekire twana tunini nonto rimwe tutearaia mono ibiona nirebie kumba kwithirwa ukiona akiri mwana munini ukamenya mbuga jojo oral health we ete bui na mbuga mwana batere kwanjira kuja kona daktari wa maigori ntuzira maingi otoga wetairo kigwa mwaka mtu akithirwa na thine iko kiendeja mbuga akiwa murimo ke twana tunini
nonto maigo no kaya gukura aya kuendelea yagidevelop yagikura imenjetire mwana umire maigo utibati kuria more than 6 months atirono kiriniki ya maigo nonto mwana za maingi zarawona anjiria kuria bia kuria ni infection ithairo yumite kanywa na kwiro ita kwatika bacteria ire kuingia cigeteka gwata tonsils kuindi rirawona mwana kwanjiria kuria bia kuria karira werwe na tonsils ni bwego murete kliniki yetu Emmanuel Methodist tumucheki maigo nonto thai kuringana na ora ana maigo zaikura ya maingiza kuora muno na nonto mwana atumba gukira na inyo mwikira ndawa akamedia kwa kwitwa advice aciari mwana aumire maigo kwin direction to mwaya uragakira maigo akauria katamba damp soft mwana athiria kuria na turui twina gachumbi twi warm agakatombeka akamukira wengwa amukuria twi tungi akabucabucia agatura ni saindi agakuniria bacteria kanywa na kwiria maigo yatikore na inya Bathana baba ngi batendete gukira maigo at all ntije kitha kwi bathiwa bomba kugitabona na kitha baba tiguchiwa mbuga bathire mirachi etwana na mbuga ura kwi fan ndone nya kwire nyumwera mirachi estima ibo recommenda recommenda wa kuringana na hinje nonto mwana yo stima mwa omuthani ote umumburashi uwe no atraumatize ngamo na vira to protect ni kanyo kethero gesawa ko unanga muchiari wengwa agatake precaution ageta clinic akereswa akonura kamburashi mwana ko uki twana dawa chio chithero chio kuringana na miaka na omurashi niwe kiri kuringana na miaka kuo mwana abati kwithirwa ena murashi wake na miaka eke na ndawa eke na miaka eke ko ndawa iciazani tukuringana na miaka mwana atibati ku brush na ndawa era tugutumira no ntura tugutumira ina fluoride ndingi aya ni thina chiko chumba kwithirwa kijania na wagibwa oral hygiene wagibwa oral hygiene thina imbingi cijaga nontu withagira maigo za kwanjiria gukutukanga nontu oria kuthambia bwega no tugira bacteria era tugwita plague ikaruma ta igone rianjiria kuora ko mugethira mtu igo iri kuthuki bongi mtu nanjiria kurumwa imaigo nontu atikumenyera kanyo kawe kuwa kanjiria kurumwa ni igo rikuthukire gwatuika igutonya saiti akanjire kurumwa ni igo bongi oral hygiene kwigethira tisawa ukanjire kutha wina chronic bad breath gwatuika mukeyoro gwita kanyo gaku yote sawa kayo take clean no kuigwa wengwa uti comfortable bonge nwithagira mtu akwanjiria kuimba njone na atukugea au kira rukiria akone na muimbwa ko uni thairo ipati infection nontu kanyo gaku utakamenyera bwega bonge even ukethirwa utikumenyera your oral hygiene no gakuro maigo no kuro maigo yareta thine guthira wote na confidence yani utucite kinyoke ari no tutina maigo ko yezo matina za mwira yomba kuretwa ore akumenyera maigo zaku jara yomba kuiza ore akumenyera maigo zaku kwe mutegeru gututhikira tha yakoga it's too late mathina zo nthe wariria ndinajo mtu akeja kwithirwa ena thina iji akeja cibitari aja mbuga bombo kumutethia ta kumanage thina iji tuga itiriti nontu rirongeti information ni bwego take action yes uri orirongete information no kawa with yuki gatari oriu nontu weza to gucheck rira rikwenda feeling ikafirwa ya no kwenda kuthambwa twakuthambia Maua Methodist na rira rikwenda gukurwo twakweresa ugakurwo na yara ya kwenda gwikirwo zaza kurirwe tugakwikira kuutirit igita rionde sawa rirongeti knowledge me knowledge ne to empower aya ataririe kurigiria thina iji ire cijana na kwagia oral hygiene ni matari kumba kwithirwo gitu advice tutegere gutigira kanywa getu gesawa ukanywa getu zara tubati gutegera kenda twithira twina good oral hygiene maigo zetu na kanywa getu katika thuke kombere no munka turweri ora tukubrush no tugire ugatumira method ira tuonanire kidogo urokere ukabrush bonge ni bia kuria bira tukuria
tutibati kwithirwa igita rionthe tukiria biakura biria bigustiki maigoni nonto ya twana withaira barita bakaurwa matamtamza na batinyoru iro ruingi ruthame runigia uketheria stikire maigoni kwi tubati kureria biakura biria tukuria na tutikare biakura bina carbohydrate muno. Carbohydrate ni rikoja biako carbohydrate na starch biakura bimwe ya mucere bingi ukethira itukuria ikwachi muno kinya potatoes utibati kuria muno uria kuchopchekanywa nonto bigastic na inya ugari pia no bati ko oria ukabchopchekanywa aya yeah ukano tsarire mtoro ringenda kuja clinic maigonde ne hospitali je mao Methodist ga clinic ithara intuko specific kana mtu no agent kuchionde na ichie kuna kithira kwina mbamba kwithiro kieja na mtu akithiro ina kiuria ke mutegeri wetu clinic yetu ya Maua Methodist Dental Department clinic twithagirwa twiku kuma Jumatatu kuma thaa 2 mwanka thaa 10:30 kuma Jumatatu mwanka Jumamosi kou mathaa zau zonthe twithagirwa twikuo nonto twi timu inene kou mathaa zara zonthe ukeza tukaumba gukundumia na ukienda gutukinyira twina namba cietu namba ya cibitari main 0724697053 okamiga kaora 07 yes 24697053 ingi OPD manager umbo muona ni haraka ukone wingi tiretika na no kwenda batu bagutega OPD 07 OPD outpatient services. Oh. No either manager wa outpatient namba une omba muona na inyokethira wina kiuria kuyanto kwama kuyanto tatetheka no agutethia namba 07 41 03 3386 na kinya ndento yetu Maua Methodist twina namba zetu ira umbo tuona mathaza utwithagirwa twingugine nyo ithairo 07 18 174 059 ndento ngachokera kairi 07 18 174 059 na waringa namba uchionde ukaomba gutetheka na ugasaidiwa ora kubaterie na kugwiru wetu itwithirwe twina miromo zetu maigo zetu za thongi Ibega sana daktari nontupa kuona kanya kuja kwarana ba utwe uja kairi na kairi asante Betty thank you so much togo kinya muthia jo mubango jo antukuya naro mutegero ru TV nguchokere nkatho cha mwanya nontupa kuona kanya kugwatanira na ba utwe mwanka kimya kiu kingi ithira na kagita gakega onbeta gwantinyari Kenya jojo kari mubango jo ugima ni utonga Eje ni Wero TV.